Imana ishimwe kuko ariko yabonye iraturusha amaboko kuba yamujanye nta kundi twobigenza. Nkunda no kuri yari umwana mwiza twari tumutezemo byinshi, iyo tugiriye inama kandi yogize icyo akora nyine muri famiye, ariko kuba Imana yamukunze ikaba yamujanye, Imana ishimwe. Karibu rero. Reka natwe duhagarare hano tuvuge kuri Muyomba Nkunda. Muyomba Nkunda twabana, kandi Muyomba Nkunda yari inshuti yacu. Kuba abantu bavukana ariko ntibaba inshuti, ariko Nkunda yari inshuti yacu abishwa biwe, akaba n'inshuti y'umuryango wacu twese aho tuvuka, twebwe aho tuvuka. Nkunda duheruka kuvugana jewe ndi mu bitaro, nanjye nari narwaje murumuna wanjye ari mu bitaro, n'ubu nawe yararwaye. Nkunda tuba tuvugana ahambwira ngo uri muzima ameze neza, kuko Nkunda yahora dusura turavugana. Ariko Nkunda amaze kurwara baranatubwira ko Nkunda yapfuye. Icyo natekereje tese indwara nizo zica abantu canke umuntu azapfa ageze ku munsi we, kuko dufite abarwayi bamaze igihe ariko batazabitswa n'indwara, ariko umuntu azapfa ageze ku munsi wiwe. Ikindi cyambabaje ku rupfu rwa Nkunda ni ukuntu Nkunda apfa afite burya umuntu azabyara abana akavuga ngo abana bazanshingura, ariko kubona sokuru kuri uno munsi rutaha n'imbabazi agira waricaye ku kiriyo cya Nkunda, biteye ubwoba. Twabona uko twabisobanura, birababaje bantu b'Imana mutwumva. Ariko ikidukomeje n'ikidugize ni imirimo ye kwiza Nkunda, twamwubaha nka Muyomba. Ariko Nkunda yari umuntu uciye bugufi, yari umuntu mwiza imbere n'inyuma, ku isura Nkunda ni mwiza, mu mutima Nkunda ni mwiza. Twabona uko tuvuga Nkunda, kandi abarira bakavuga ngo twiyesikiza ngo uko bararira, ahubwo tutarize ntacyo twaba twatakaje umuntu ukomeye abantu bakora. Yesu ashimwe. Uyu munsi biragoye kuvuga kuri Muyomba Nkunda, ariko imitima yacu irababaye cyane. Nta myaka myinshi cyane ishize tuziranye na Nkunda, ariko aho twamenyanye Nkunda yari umuntu w'umugabo, yakundaga kuza kuturamutsa, kandi nk'uko babivuze yari umuntu w'ibyishimo byinshi, w'amahoro. Turababaye cyane, nta magambo menshi twavuga. Tumwifurije iruhuko ry'abera. Murakoze. Reka natwe tuvuge kuko umuvandimwe Nkunda twari tubana mu muryango wa Minisiteri y'Abarazwe y'Ubwami bw'Imana. Twebwe twari duherukanye mu ihuduma twakoreye hano kuri no torero. Iyi nga ishize twakoze n'igiterane, ariko muri iyo huduma tugira gahunda yo gusoma ijambo ry'Imana tubakurikirana abantu. Twabajije buri umwe wese ijambo ryari gufasha. Hari ijambo yatubwiye, none mureke tuje kurisoma, nitumara dushime amagambo nk'abiri, nitumara turangize. Dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, sura ya mbere, umurongo wa mbere kugeza ku wa 5. Ijambo ry'Imana riravuze ngo mbere na mbere hariho jambo,
jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Umurongo wa kabiri, uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umuco w'abantu. Umurongo wa gatanu, uwo muco uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Amen. Arakoze cyane. Iryo jambo duherukanaho nakunda niryo yatubwiye ko rihari mufasha. Turatanga mbore ku muryango wa Nkunda avukamo, turatanga mbore ku itorero Kanani, ndetse turatanga mbore muri korali yararirimbamo, turatanga mbore kuri minisiteri y'abarazwe z'ubwami bw'Imana, branche yose aho ari. Mwihangane mukomere kubw'umuvandimwe Nkunda. Nkunda ni byinshi twamuvugaho, ariko reke tuvuge bikeya. Nkunda yari umugwaneza, kigira kabiri yari umunyamwete mu murimo. Nk'uko muramu we yarabivuze, Nkunda yari umunyamwete. Iminsi myinshi dufite ibitaramo yakaza bahari, turamushimira, Imana imuheze umugisha. Ikindi kigira kabiri, Nkunda buri n'akazi rimwe yakaza atuma audio ku rubuga, byari bisa nkaho ariko kudusezera, byari bimenyerewe. Dufite abanyamuryango babagira nka 200, ariko buri mugoroba wa n'akazi rimwe yadutumira audio avuga ngo ese mwiriwe mute, amahoro y'Imana. Ejo niho naza subirira mu audio yabwiye yatuma, ariko nja gusanga Nkunda yahoza dusezera. Rero turihanganisha abanyamuryango, twari dufatikanyije igikorwa na Nkunda. Mukomere mwihangane, twarababaye ariko nta kundi. Turamushimira, turashimira abapasiteri bacu bazabugurura imiryango aya matorero yose ari hano, aba basore kugira ngo bazoza basenga. Imana ibahize umugisha. Turabizi neza aya matorero yatatwugururira, abasore benshi baba bari muri byinshi, ariko turabashimira ko baraduhaye umwanya, abasore nabo bakazabona ibiterane, ibitaramo. Imana ibaheze umugisha. Rero kubwo kurangiza, minisiteri y'abarazwe by'ubwami bw'Imana ko turacyari twegeranya uburyo kugira ngo tuzogere ku muryango Nkunda yaravukamo. Mwihangane mukomere, n'abanyamuryango bose aho baherereye bihangane bakomere. Tumwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Murakoze cyane. Sigaje umuntu umwe gusa nitumara duheze umusaza w'umuryango, muvandimwe Muvunyi. Karibu nitumara tuje gusaba pasiteri se bantoze n'utuvugira ijambo ry'umuryango. Bwana sifiwe. Natwe duhagurutse bwo kuvuga umuvandimwe Nkunda. Twababajwe n'urupfu rwiwe. Urupfu rwa Nkunda rwaradutunguye cyane. Ntitwigeze twumva ko yarwaye, ntitwamenye amakuru ko yarwaye. Nkunda umunsi aza aje kwiga hano i Bujumbura, je bahamagaye uje kumutega kwa Siyoni. Ndagenda ndabatora, ndabazana mu rugo, ndabashitsa. Gahunda z'ishuri zirakomeza, dukomeza kubonana, baje muri foyer. Kaza mubaza uko bimeze, ko ishuri rimeze, akambwira ko ibintu bimeze neza, ko amaze kumenyera. Nkunda twabanye neza iminsi mikeya twari tubanye hano. Yari umwana w'ibyishimo, yari umwana mwiza, yari umwana w'amahoro, yari umwana w'indero nziza, yari umwana w'icyubahiro cyinshi cyane. Yazagaza baje gutarama hariya rusengero iwacu aho nsengera. Nkunda ntabwo yotashe atandamukije. Igitaramo kikaba cyarangira ngasanga Nkunda hanze yandinze. Akandamitsa.
akambaza amakuru y'abana, akambaza amakuru y'umuryango. Yari afite ibitekerezo by'abantu bakuze kandi yari akiri muto cyane. Ejo bundi ku itariki 15 z'uku kwezi nibwo yantumiye audio aha yambwira ngo azoza kuturamutsa mu rugo. Sawa ni karibu uzoze. None urupfu ruramujanye yarataraza. Hamwe n'ibyo kuvuga nti bidushobokeye baratwihanganira kunda tumwifurije umusuko w'abera. Aha mpagaze mu izina rya papa, mu izina rya mama, mu izina rya Nyakirinda ari we nyina na ba nyina wabo na ba nyirarume bose, mu izina ry'umuryango wo mwa papa nije ubahagarariye. Mureke tuvuge nkunda uko yarari. Bwana sifiwe. Bishimiyemo Imana nishimwe. Cyongeyeho ngiye kubanza kwihanganisha njewe, ndabona gushima nyuma. Mbere nihanganishije aba bantu bose, mwe mwese mwageze aha ngaha mukaba mwaje kudufata ku mugongo. Nukuri ndabihanganisha mu Imana yo mu ijuru ibihanganishe cyane. Cyongeyeho nihanganishije abantu bo muri iri torero, kuko nanje rijya torero ryanje. Ndabihanganishe ngo mwihangane kuko mwasizwe n'inshuti n'umuvandimwe n'umukunzi n'umuyobozi warabayoboye benshi, kuko benshi bariko bamwigiraho byinshi. Ndabihanganishe ngo mwihangane cyane. Cyangeyeho nyihanganishije abo kwa Ntwari ngo mwihangane cyane. Nyihanganishije abana barataha bose aho bari ngo mwihangane. Nihanganishe nganire ku giti cye n'umudamu we ngo mwihangane, mwasizwe n'umwana, mwasizwe n'umuvandimwe ngo mwihangane cyane. Nihanganishije baramubiwe baranga abakwe bacu ngo mwihangane cyane. Umwana mwari muri kumwe mwari ko mureba akaba yabasize, ndabihanganisha ngo mwihangane cyane. Nihanganishije kwa Gasita ari bo ba data ngo mwihangane, umwana wanyu yabasize ariko yagiye tuzamusanga. Nihanganishije abana banje bari kumwe nawe muri foye ngo mwihangane. Mwihangane ni ukuri. Nihanganisha abana banje bagize ikibazo. Abana bari baturanye bavukana, ariko Satani ko ari umwanzi akaba yabakuyemo umwe. Kandi abana bavukana ariko badasangiye imiraro zenda nakaza ntekereza ngo bazakorogana, ariko bari bakundana nk'abavindimwe. Nukuri ndabihanganishije abana banje ngo mwihangane, kundi yagiye mu ijuru tuzamusanga. Nihanganishije umubyeyi wari ubacumbikiye. Nukuri mubyeyi, ndabizi yuko uri umunyamuryango wanje, ndakwihanganishije. Kunda yari umwana wawe, kunda wamutumaga, kunda wamugisha inama. Ibyo mwakorana nkunda ni byinshi njewe ntazi, kuko bari abana ni wowe batunze, ni wowe wamenyaga icyo bajya nuko bajyama, kandi ndabizi yuko uzabafasha muri byinshi cyane. Nukuri ndakwihanganishije mubyeyi ngo wihangane. Imana yo mu ijuru yamukunze kuturusha yamujanye. Nyihanganisha abavandimwe banje, ndabizi yuko bahaba badukurikirana. Nukuri ndabihanganisha ngo mwihangane bana ba mama. Imana yo mu ijuru yakunze nkunda kuturusha. Nukuvuga ngo nkunda yari umwana wa Nyakirinda wa 5, ariko twe yari nk'imfura yacu, kuko nkunda yarangana n'imfura yanje akangana n'imfura ya mukuru wanje. Nukuri twamukunda gace kimwe n'abana bacu. Ndabihanganishira aho bari bose. Nyihanganisha Nyakirindo ngo yihangane, abyumve yuko mwihanganishije. Imana yo mu ijuru yakunze nkunda kuturusha. Nihanganishije Nyabeyi, yari yarazanye umwana kugira ngo amwigishe agire ubumenyi azogira icyo atumarira n'icyo amarira umuryango, ariko Imana yabonye yuko ibyo ariko yiga bidakwiye, ikunda kumujana. Imana yabikoze n'ukuri turayishimiye, kandi ndamwihanganishije ahari ngo yihangane. Nyihanganishe ba nyirarume bose, abari mu Buganda, bari mu Rwanda,
nyihanganishije papa na mama ngo bumve ko mbihanganishije. Ndabihanganishije mwese ngo mwihangane aho muri, Imana yo mu ijuru ibakomeze. Kubivuga gutya twebwe ni ku minwa, ariko kandi Imana yo mu ijuru nizimenya kwihanganisha, kuko nizireba ibwina mu mutima. Yihanganishe bose, ni ukuri abavandimwe bose ndabihanganishije. Icangeyeho shimiye abantu baje kudufata mu mugongo. Yemye Nkunda yari umwana mutoya kandi yaraje vuba, twari ko tuvuga ngo none nta bantu bamuzi, ariko Nkunda nasanze yarazwi n'abantu benshi cyane kandi byantangaje. Ariko umuntu w'Imana ntazayoberana nika kujya nimba ari Dawidi wanditse aravuga ngo umukiranutsi ngo tazapfa nabi. Ni ukuri Nkunda nasanze atapfuye nabi, yapfuye nk'abagabo. Yari umukunzi w'abantu benshi. Nkunda yaherekejwe n'abakuru, Nkunda yaherekejwe n'abatoya, Nkunda yaherekeje n'abamama n'abapapa bose. Ni ukuri ndabashimiye ku bintu mwakoze ibyo mwakoze byadukoze ku mutima. Icangeyeho sinoreka gushimira Wanume ni umukwe wacu, ariko kandi ni umuvandimwe. Ni ukuri ibintu wakoze ibigukwiye, kandi iyo utabikora zenda wogawe. Ariko kandi Imana yo mu ijuru yabonye ibyo wakoze, iguha umugisha mu byawo watanze, mu byo wakozeho byose. Imana yo mu ijuru iguha umugisha mwinshi. Nkunda tumwifurije iruhuko ridashira. Turavuga mu rwego rw'ishuri La Solution ry'i Bujumbura. Nkunda uyu mwaka wa kabiri, uyu mwaka wabaye wa kabiri kuko umwaka ushize niho Nkunda yaje hari iwacu ku ishuri ariyandikisha. Uyu rero wari ubaye umwaka wa kabiri dufite uriya mwana. Mu bisanzwe Nkunda naje kumumenya muri iyi minsi ishize. Twebwe ishuri mu ndero tumeze nk'abasirikare, ntidushobora kumenya ngo uyu mwana ninde, uyu mwana n'uwandi. Icyo tureba bleu blanc, abana bose imbere y'amategeko y'ishuri barangana. Rero naje kumenya Nkunda, naje kumenya uyu mwaka utangiye, uyu naje kumenya ko ari umwana wa Elisha, kuko Elisha dusanze tuziranye, ni umuvandimwe mu muryango. Rero Nkunda twebwe ku by'ishuri reka muvuge ibintu bibiri gusa, kuko mwavuze byinshi, Kalisa yavuze, abandi b'umuryango bavuze. Ariko ku bijanye n'ishuri twebwe reka tumuhe ibintu bibiri, sizi muraza kubifasha igihe dushobora kubisobanura simbizi. Twebwe dukora ikintu cyitwa application, tugasubira tukagira na conduite. Izo bintu bibiri duheza umunyeshuri, ni nabyo bintu bibiri uvuga kuri Nkunda: application na conduite. Conduite tuyitanga umwaka urangiye, n'ingene umwana yagiye yitwara umwaka wose. Application nayo n'ingene umwana yitwaye mu byigwa, uko umwana yitwaye mu byigwa. Numvishe kenshi muvuga hano, kenshi no mu nyigisho mwavuze ko Nkunda ngo yari brilla cyane, yari mu yego nivyo. Ariko twebwe nta muntu dufata ko adafite ubwenge. Twebwe abana bose bafite ubwenge, kuko tubagabura mu bice bitatu. Sinzi ngene nshobora kubyita, ngene nshobora kubisagura muri mvugo ndi kuvuga. Ariko hariho fort, hakabaho na moyen na faible. Abo bose twebwe meme nabo faible bivuze dufata ko ari abanyabwenge, kuko nta mwana tuvuga ngo nta bwenge afite. Umwana wese arashoboye. Ariko Nkunda rero yari muri uru rwego Rwanda avuze. Nkunda yarashoboye. Cyo ni ikintu cya mbere, tumuha conduite nziza na application nziza. Kuko nanone twari mu bizamini byanyuma birangiza umwaka, Nkunda iyo application turayimuhaye, kuko Nkunda kuvutangi hari umwaka ushize nta munsi n'umwe muri discipline nk'ingene mwabivuze nigeze mbona ujejwe indero azana Nkunda avuga ko Nkunda ari ikintu yakoze, habe n'umunsi n'umwe. Twebwe indero imeze nka roho mutagatifu, kuko indero ntidushobora kubesha, tija mwigisho tuvuga ukuri ngene biba meze. Niyo iyo conduite nababwiye, kuko Nkunda yari afite conduite nziza. N'umwana nta kintu na kimwe iyi myaka twari tumaranye, nta kintu na kimwe kiri
cyangwa kijanye n'indero mbi nigeze mbona baza bavuga ngo nkunda yakoze. Yari umuntu agishikanje nigeze kumufata akamufata nk'ukundi. Yaragira intebe yiwe ubu niho yaramaze kugira abandi bicaye ku ruhande rwiwe, ariko yigeze kugira intebe yiwe azayicara wenyine. Cyo ngamutekereza no kuko ameze nk'ukundi, ariko naje gusanga ari ubwa neza yarafite. Rero tutavuze byinshi, nkunda tumwifurije umuzuko w'abera. Ndibaza kuko hari uwoserukira ababo hano, niba hari uharaze kandi adahari nanone dutange mikoro. Arahari? Yesu ashimwe. Natwe turabihanganishije k'abavandimwe, umuryango, mu itorero n'abandi bose. Hanyuma tidutinda kubera ko prefe amaze kubivuga. Kunda twariganye kuva ashitse Bujumbura ndetse yashikiye aho narimba. Turangize turigana umwaka ushize ndetse n'umwaka twari ko twigana. Ibintu bibiri novuga kuri Kunda ndetse n'abanyeshuri bacu bihana. Ikintu ca mbere twese turusha discipline ndetse no kubaha. Nta munsi n'umwe nigeze mbona Kunda dede cyangwa abaprofeseri bamusohora kubw'impamvu runaka. Ntabwo nigeze kwibona jewe, namwe murabahamya. Kunda hari amateraniro kirite tugira pendant la récréation yo gusenga, nta munsi n'umwe yigeze kuyanegligea ngo asohoke. Ni ukuvuga ngo rero gusenga si hano no ku ishuri akaza twerera izo mbuto. Murakoze, mukomeze kwihangana.